Мен кинофестивальга духагня барамын экспедиция кинени представляйдан келбетим. Меха буллагана Петр Хеки эрен бу фестивальга кинофестивальга кытынылын дуебите. Оны мен үйрөнү кыта сөбөлеспитим. Тоодерге мен кинофестиваль эни курдук үрдүк тахамна тоокка кытына лекетим. Олехин буллагана наха үйрбитим жалламутум. Онна наха долгой бутум хаддак болой, хаддак ахы демениген. Онна типиппин кенне кинемин представляйда бутум. Кебеода калбитете. Онна хантаман сиска буллагана саха кинетин наха хергейлер бит. Онна эрдеме көрөсөлжүбүттар, керели көрбүттөрете. Онна өсө бир хандыр кинени көрбүттөрете. Онна бәйләре интернетка киреннер сахалы кинени дөлбү серген көрөллөр бит. Олихин жоннор буллагана кахан бу саха кинетин келен көдөрөлөрү үнденнерин дөлбү интерге биттерете. Онтон бихи кине битигер хамел бахкия келен көрбүтете. Зал тон тол кыртык наха толбата карайрыттан толбутете. Ханыты кинага негел бахкия келбеде кате. Оннаттан долгуян торамман бәм кинебин билинер битим. Онна жоннор үшө байты калымыттара. Онна били кулиса кенер керем көрбүтүм бәм кинени. Оны буланан жоннор дөлбү келелерди. Оны мен ханабытым. Сымыя күлүүнү манык озвучкалан кайты хаталар дуесин абытым еген. Оны бәм барамман залтан көрбүтүм. Оны булан кырдыктык жоннор нахантык кайгылар тымын астымыттар эте кинени көрөннөр. Дөлбү келелер егенет оны көрөн мен наха испер өрбүтүм. Онтон кине канеттен вопростары итылабыттара, айтаспыттара, оны булагана бәм бардын бәм испиттен хадда ханырбыттан әппеттәбитим. Онна жоннор әппеттере манны курдук аягас жиннах жин манны эскирбак кинени көрбөтөкпүт нахаратта биттебиттере. Онтон фестивальга булан кинофестивальга били наха улхан глобальный темалар тарыялар бит. Били жестокое обращение к животным, маннык убийство, не круттарин. Олин били боростой жон буллаганы эни кинени ыланара нахараханы бит. Бу кинофестиваль маннык тылактырар интерген көрүлөр. Онтон бие курдук кинебитин буллагана боростой жон нахачыды кылмыта. Оны кырдык эни кинелер элбатты хулуктарына да быгалак.